and fair election akaruru kuza kuba kihorere noha oyu n'umugogo noho kujunanizwa kandi twine different stakeholders of course twine umutezi w'akaruru twine rukwenda akaruru esimbere twine na government twine mbwenu noha to blaming azamuhera aho wasa kushanga ngo niwe nkori yo nojo to blaming niwe nko in responsibility nibanyita Vincent mujuru mu studio nyine honorable Rosemary Nyakikongoro ogu ni woman member of parliament for Shema district honorable twakwakira ramusya habo kutureba TV West nashemerwa munongo kwija Hal TV West kandi nyenda kuramusya abakutureba mwena na munonga nyenda kusimana ira kali TV West na mwami mujuru uriyo natwostinga ukureba ngo twasya ubutumwa ninga message umbantu bitu abakurikiriza ba TV West na munonga nabanyashemeye ngujwekera abo kogomura mo kutuho ugo bururu no hwa I know vunanizwa nugutwata ho nkitwa abanyashema nangu n'abanyayuganda bona. Yes, so now our topic is so much relevant ne kwata hari buri muntu kandi ne kwata hari yomwe oyesimbre nangwa no tesimbire kuza kutora na twenda tumanye abo kuba twarebera bururu kushanga abantu berakiye nangwa rukakwa kagenye n'abantu bagamba akarura kana kaza kubameshaga now twendere kwenda kwa avoiding ebyo buri yo matandike kare gukora orubimbirwe so that we can avoid violence omukabura kaoka katabire mu muteka nabasa kurugame ebyo byona kandi turi kubiyete so honorable in your view you no ronda karura ati barakuterira hakaruru wayebembera na hati nonda karuru kongan tureba ngo ntwetaga karuru karungi no kuba ntubundi no ke ubundi kabasa kuhinduka karugeho so twenzere tumanye n'umuntu cyoshemere kuba nakora icyasheme gukora na junanizwe cyasheme gukora kagira karuru kakaterera rero umurebi wa TV Shema na handi hatu umuntu amanye cyasheme gukora n'icyasheme kurera yebare we bari munonga mtebesa wa programmeji mwami mujurizi hati nyowe ikikuru nimba ningira abantu nangu n'ubu kuba ndi mu campaign zanje ngira nti akakaruru kaza kuterwa ahasero kandi okuza kuterwa ahasero no vunanizwa bwa umuntu umtezi w'akaruru kureba ngo kwere nakunda candidate we akunde candidate we konkata kaza kwejuanzi yo mukandidate ondijo na munonge bibyo kusishana ibyo kujumirana ibyo mirungi konka watandika kutere nkuri ukatandika kujumirana chama isangu imwe abatezi bakaruru mwatandika kugira ki kutabankorana mwanya ndagambira umwami mujurizi umwe numbasa kuba muri bakandidates mwesimbire kandi abakandidates sabo bakunonda kurungi akaruru konka abatezi bakaruru bo biheme parana nabo bagirebizo actually abamwe ni biheme parana ziri irreconcilable exactly kugira ngo nubuka kwa 5 years down the road tubarubugana bazaha pressure yo kugira ngo kune nareba watamba y'abanyeshema mbanyetanyaki tinkwija kutambura ninga kuramusya rwa kibicondo so nyoni ntekateka nti ovunanizwa kubanza nitwe abakuronda abakutera karuru abo kwa wanotera karuru notera candidate wawe tikumanyisha ngunze kujuma candidate uri uromura mwagwari munagamba kurikirize bisiga ngu number 1 nanye nyenda kwikiriza niyo Patrick kugira ngo nabasa kuba number 1 why Patrick kugira ngo nabasa kuba number 1 why emina minyi no bakurwana amanya nibo kurangwa abangayi batahirira their voters ngo benyini it is rare you think ahuraga candidate arwande nondisha nabwe cyaza kubona oshanga ngo hari umutezi w'akarura gataho arikubaretera ukondana tiye mundana itukurejo so nyonyenda kushaba ngo abatezi bakaruru bo baba steady in fact bakagira ngo twaza kugira akaruru kihorere akaruru tukarga mukurungi echa kabiri ekindi kwenda kugamba nito bakandidate sometimes haro kushanga candidate ino mvyo candidate no wichuba hati yatandika nabehererwa kibikindi atabura abakindi atabura abahagizibeye wakireba nabo bacamukira so bareba ngo abwachi abateze candidate ogu nashishoriye so nyonsha bangu nito bakandidates kandi ntubatura machuwa ntumanya ngo oine manifesto eyo gambira abantu bebyo kuzakora konko atagiye kujumirana hariho bakanditse abemcwembi omwanya go kuza manifesto necyo kuzakorera abantu otandaka bwashesha bwiro rya hari nyaki bwaza kugira buto rya hari nyaki oshoto manifesto yawe noha ni candidate ogizirata ayesimbere so nyoni cyo nkushabira ngo
nyowe kumba ndiyo mu campaign zanje tingamba kandi tsabandi twakahuriraga n'izina rukurabo mu kanwa that's maturity in politics gamba echo kuzakorera abantu gamba achievements zawe gamba aho kutoza sherura abantu abarakushagike abarakuterera karuru noza kushanga mwagira obusingi so responsibility number 2 niwe umuronzi I mean candidate echa kashatu mwamijuzi no manyito karura kitoka NRM abantu bakareba ngo kakutandikana n'emivuyo eje mivuyo spiringa ikano mukarura akashora abantu bakine kibuzo hona rebo wakiresire hati you are homogeneous people nomba mwena muri y'ibikibira kimwe namwe kuzwara n'umurayero mnonga hati ndwebuza ahabwenshi n'uka aharaifu yo kushanga n'undi jo bamutera amasasi hatwebuza then what about if you meet those other different people from hati akaruro bakahindukire tinkucetegereza kurungi abo kuba mwa muri abase pati mukabire mwino ihorere kugira ngo bihamu umuntu orakwatire ebendera ekibine echo konkati ebire kafe ebire kambe ninye nantarabiremu ensino shutinekwa yushuka ngweste kwa Uganda tekwa kandi democracy tekugirete tekwa no basa kwemerera hati ninga nchaka jirota oyemera orgemu ningo jirota ugatemu mamujuzi nyoto chikamba charambiro. I wanted to talk about yes because you have ever lost yes now yes you didn't die never shema therapy ekaguma kana nobwire bwo burungu kwaga bade mukoranze keeps on yes obwire wiza bwagaraka ejo time of office yawayo wagaruka exactly now ejimentate ya life and some politics sergire because niyo kurete ebyo niyo kurete ebyo hato umuntu kwakuba nareba bunu utakuza kuraba hajya nobwe tubishishe oshotensi newayo exactly so nyoni intekateka oba tutuka kira maturity ya politics na ingendoro yawo nico President Museveni nakubana tugambira at some people are becoming careerism you know kugira ngo nizo politics maybe niza kujata konka politics nenki omuntu ashembe kucetegereza tukugira ngo watagira mu parliament watagira aha district watabire cancer na LC1 jishko mu rumanya kwa LC1 recently inabire natugambira you can imagine mu district yitu eyashema bakagira ngo bakaferinga abantu batakurga ahacharo bizire kutera karu yaba muri yabati kombas kubashire bayesharinga abantu bagira ngo aba bantu tinza rwazitu batwereka ahibakurga norwo mukayuho wakirebe kikurete cyo you can imagine LC1 kuba rabemba korecho kashibwaza harni so nyenda kugira ngo nyabura itwe bakanditsi nitwe mureke tumanye ngo wazo politics tukafe tukacengere tukakire konka wazo politics ngo abantu bakutorane ozo kwibimbera konka wanda kureta ebye byo kurwana ninge byo kugira uti ninye oyishwe ngumanya akaruraka iwe wakazamu oshemere kubano manyanga ndebintebi bibiri okusinga no kusingwa so wano chimanyanga no kusingwa ronda karukawe eshirarge mu girota ukikirize konka tukugira ngo no kuzaho mu karwana baba babiri harume kintu cyakashatu nabaza tezo wakaruru nateka habe simbi nateka he pate yitu hata noreba bakisha ba registering abantu twamanya ngo ntumanya hati na hati ntumanya ba displaying acharo bagarka bayita abantu utakagire mu register eyite ya NRM ayijagira ayihandikise bagarka mu backlininga babyohereza so register yabo finally twamangwitwe aba NRM hatwine register ngoko kureba aba EC bine register yabo nikija kubecho busasi wareba ngo register bashara mbagiteka harubashu hatubenda ngo buryo mwe nagerata and that's what actually happens akavuyo ntoka kugira kata ntoka kutangira nico kurebera pate yitu amherwa byona negira ba independence bingi iwogira and again mugaruka murema kuba reconcilinga ushanga 5 years bitogurire in the NRM leaning what is that you see and yet to your multi-party politics so sometimes ujiro tubishi multi-party politics za Uganda twasitamu tutakazicengire ninga because kuwaba NRM bafutera karuru kihorere bakoze register yo izina ryawe rumu gendo tera karuru ngazo mugongo gomuntu ninga babashome mwena mze hari kuba raheze abarazo mu sakwejo bagire ki batera karuru konka kanyisige ngo tukirize kubonka buriyo kucyabireho no manya registers kuzizire manya bamwe babasimuramu
uhibuza abasimurwa mbahi manya bamwe tubarho manya ko shanga register ikwasire kizina ryo muntu barashanze mu nakacumu hato muntu wija kutera ninga batireho nakane njete heji white wash hato ukiza kwijo shanga utagizirota utari mu register konka nyowe ninyesiga electoral commission yito haryo itebekanise kandi abantu bakabatera umuranga kwehandikisa bagaruka babeta kucekinga amazina gabagarumu ba displayinga ntabwo icyo nyoni ishaba ngo NRM ikoze register kwenda kuye impondano iyo mu bururu bwaki bwa NRM icyo tucyazaho byabe bintu bishatu wakana ni security abebyo kwerinda hato bururobu noreba mbaka manyaba deployinga umushanga bakanditse baye deployingira babo hato tuza kushanga habamo kugira ki o crashinga security ushanga yagwero rubaju manya tuna rebo ushanga yagwero rubaju manya nyoboti tindi connected manya hataza munana ki urutaro rwa security yakubende kumachi akaruru echo nacho kizampo hacharenga hato muntu nakubuza hatenga hato buturiya najata you in security exactly nichagwa na antis nchirebe kange chintu nkeshonga nkuru if you want to win hata chikurete cyo chona nubwo bwo kugira ngo akarurubaza kiba hati actually cyo kubuza manyana nyamba kimbuza nyaki kantukunda oine security yakaruruka umanya ngo akaruruka we waza katera kandi remember kandi data karura hakatandikira naronda karuru ayetorora namnongitwe women members of parliament abinde district number ushango ina magombo rashatu amina constituencies ishatu ninga abantu binina ushango ine amagombora ushango ine za parishes ebyaro for instance nyowe tutukuza katera aha sel nyine byaro rukage 17 hate ko yona wayetororayo konko kaza kureba kareba muheru bariyo bakakuziringuraho nugiro what is this nhemu vero kugireta ero kutandikira kandi uhura watamu ekindi ekikwate nebyo nyombwe no mu Uganda nabwe babatabingire ekintu ekikwatire na voter bribery abukwa nacho kiri like kozinga ebizubu abukwa arayindu kurra manya abantu bakabaferinga bayihandikisa ombyare bimwe hatukubagira ombyare bimwe abakuriya nibija kubabuza yukota kurugaha ukija yota abwa kandetse kugira ngo nyine banywano banjoku reka mbahandikise kuriya waikombwire gwa karuru bantere hato ushanga bakuriya mbagira tukahurira kandi ngo babitera mokwe no kireba kube babiterire ko mu register bakateka amazina gabantu abatakurwa mu cyare cyo bito Vincent hariho umuntu uri kubona uturana wacarota kumanya it is impossible na mronga ka R6 exactly hato umuntu nayizata naba yafuruka izoberyo naba yazarwa izoberyo how possible is that shana maybe mu town aharuma bapangisa aharuma bakugira ki nkebyo you can say umuntu ba yafuruka yijamu konka hacaro uri kumanya ngo ekeji neyo iwe nobo wahurutuka kayikwija kugira ki kutera karura hacaro so ebyo byona nibyo kureta ki emuvuyo nabwo echo ovunanizwa bwitu kutwe tukunda democracy nk'abantu tushemerire kubantu manya kutwe twayihandikise mu register following register kandi mu abantu mumanye ngo gunenzarwa yitu yakayi byacaro echa kabiri tugire security eyamazima kube ba deployinga kwija kumakaruru omugasho gwabe gubo kumakaruru konka gutabira go kugira ki ogwo gwera sides ningo go kutabangura ndije nshonga neyo kugira ngo time yo kuterera mu bururu kube bagira ngo bururu butarika shamukaga no kireba at now that is electoral commission materials bazine ninga mbaza kugira ngo register zabura mureke mutereki okumukwenda forms bazine these nankana DR forms bazine ninga baza kwika bakonso papura no kireba tu ba training je ba registers bebyaro ninga register which I mean register which aro ta training jire takumanya necyo kora ukashanga nawe ya leta ki ya leta kavuyo so noreba ovunanuzubwa burya abantu bingi kandi ibi byana twatubitebekanise by the way abantu bakunda kutera karuru kandi nbenda kubaterere bakanditse babo konka washanga ibi byona bitaterire nubwo vuyo obo kugira buta obukubaho now wareba violence yatandikira umbururo bwito ubwa NRM umanye neza kuspiringa abantu bakaja kokorera bindiga babiho mu kamyufu twaketa kamyufu babiho mu kamyufu bigende bizo omu elections ezaki ezamain meaning aba no manya ngo hari abantu abakwezo bururu bakanga no kuramukanya bakatana no kutana
konkimwe bakandetse muri yo kwene mugira ki muramukanya so nyonsha bangu twesotinge ejo niyo message yinkugira nta yinkereza umutezi w'akaruru manya otiniza afitera candidate wawe kwara arabemu kwara atarabiremu mu kimanye ngo bibiri yagira ata tiyarabamo kandi kindi ntwenda sensitization ngwe nuka hatini kambaze ngambira umwami mujuru nomination tizawerizo meaning aba district registrars nango no bakwa bita ba secretariat ahiguru batwire bar busy habiro sensitization abantu babyetegerize so oshango go muganga candidate nagambe cye nashoborere twine common message etwereza abatezi bakaruru so nyono cyo nkushabira nambwenu tango doyi na nakachikuke barge batangaza abantu bitanango narebo wagamba because like for instance today ito witu baba twesire ngumbaza kutuhereza ki guidelines no kure kutaratandika karuru hati ngambera nyakikongoro nyine amagombora 15 campaigns bajangu stand ko rwa kangahi rwa kashatu meaning zatandike biro binga rwa kashatu ne biro binga tebiro bishatu yes wakireba hata ibyo bishatu biha 212 ona shi woman member wa parliament barangira ngo official campaigns zatandika ibiro bingahi kibanza ninga bibiri abo kuba guidelines zerizo meaning nchakarete baratandike mba ibintu harmonizinga kureba ururo kuburatambure kururo kuburagende so harhebere biragireke ibirasharko hona no bwa kugenda ngunozo mu campaign no za rally nchimayisa ngo rally no za kugikora gumbura kashikora gikora gumbura oriyo mukikuru kwenda kurira karyawe oriyo mushisha washaro uramwihe no kireba it is very unfair especially for women members of parliament abine coverage yaki yamana so nyonte kateka ngo mwaba mwambaza kwihamo kwetombwita agira tubaraterize enough time yo kwe ha message na mnonga umukugamba ibigambwe byo manifesto mwene niyo manifesto yawe so oreba ngo akaka time akarya kazigizigi kebiro 12 mbushitarabi namagomborera 25 waza nkazantungamo ukazankaza kasese ukazazisingiro amagomborera ni mingi mnonga so oshango mukazi yagira ata yakafiramo so atobwo novunanizwa bwa electoral commission ebiyeshemerere kureba ni time ki eyo muntu ashemerera kuba na campaigning no twarabwire gungahi kuza campaigning kitundu niki umwanya wo ekicwekecho so kuba rajenga iyo woman member wa parliament bakwereze 12 noza covering amagomborera bishi unogabasa so ebyo noreba ngo ebyo nabyo nibyo parliament otwirom parliament electoral commission inakasende kashire wara budget yabo tabantu bakuburabura konga wayitegereza je nangwa rgari yeje ya NRM yeje yatangudu nobwe kuba general yihanga inukwita gukora je murimo gwayo kugira abwo nka hato ubwo bwiro twakontura programs in on different radio stations TV stations nangwana cyabasika bakakora community whatever aho kuba bine staff bari empowered ba civic education niyo nyenda kugamira amazuma no butukoreye batwine ekibahweta high voter apathy abantu bingi utatera karunu bashanga yo kwajya tanani intera goba muki takwera abo kuba emirunde mingi it's like somebody lacks empowerment abwa chiningatera nibanyamba kakuraba maiza mpachi unsoroto muntu kunaga wari equipped well with that very relevant information abwenjo shime kutorana tukabe tutunga abantu binyine betabira mukaru now bayetabire mutwina abantu binyine mnonga bakutera urufire bana bashomura urufire utabantu kashaka bicire obwa now electoral commission I think nayo it has a lot of inomoga mangu gukora gweta kakoze hati noreba role ya civic education ikabire ya human rights commission kusensitizinga abanyarwanda ubwanzo bwo gufitera akaruru nukakurya miki uvuranzo bwa member wa parliament nenki such that nabo bantu bambatera akaruru bamanye member wa parliament bafitera ashime kuba nakora ningo muri mugweye nugo manyo mwerigenda umuntu nafa yaja katufe twatera obozayo ubototongana review wanyu ubato legislating afro ya parliament uboza yo mno bakagukinga togamba azuronga zibubagira bata batera gwaza yoko nico kurebera abantu ikiyamba gumamba gushi parliament wakireba so gukabire gyo mwuga gwa human rights commission kusensitizinga abantu
kurumamanyisa n'umurwa gwabo umurimo gwabo unugu konga twikafutera karuru buryo mwari yo kwefaho abo muri cyo kushangira bagira abo muri cyo kushangira bagira tutukuza katera karuru kandi wota katire nyencha karoshanga bayefuza kurutwa katire batandika kujuma mwebembezi no kireba abo butamanya exactly what it is wareta we areta ata abantu we arabamu kandi ogwe nakira emende such people not go back to deliver service delivery hato shanga abanyangu to mwene tukagwerwa kagwe konga ujangu bakagaba bateri no muntu batine bigendero na for instance uri no gambo kutahika abantu abo bwire bucoburo aba banda binja baburijwa bitu aba baburijwa bakikuru bitu n'abagurusa bari mbyaro nibabaso butetaga manifesto no bokozine kopier kubasa kuzaburuka aho kubataba makshoma nyingaci mbweno gwe nana endo mushobore exactly hato wija wa muyaye. So I think the biggest blame goes still to abakwenu bakora imyuga yabo abatakugikoraje. Ni nyenda kugambira ngo Uganda n'emyaka 5 etukugira ki yekisanje tuko tukucheta tekisanje cy'emyaka 5 konka kuyiha omwaka go kubanza mweno yibuza shina ba registrars bitu abaza districts mbamba koraki nomangu mbaba redundant icho wachirebe abo kwa kweza kuteza karuru bera those people have the best job bichirara unless haba muka by election nugo bagaruka which is rare wachireba so nyoni nyesiga by the way chiwagamba I think this election act ishemire kugira ki kwindukamo kugira ngo meantime wabo register wa district waheza kuteza ubururu what next abwachi nibazo mu offices bakashitama abwachi batakutekinga package yachi maybe yo kusensitizing abantu abo ko umuntu nkoko wakigamba naija kuzokwe umwaka guko gwa kabiri gwa kashatu hatutandika zo umuntu gito yo kugira ki yo kutera akaruru waza kutera kai niki nuce bigendererwa byo kuratiri nico kushanga abantu baryo mu karuru kakahehe deba baryo mchehe ninga aha we bari kuchigamba just wave just nibantu bagende kikugenda hata ejo wave cheza kuzaho nibafitaka hwire nebiro bingaye batandika kugira ki kwifuza so nyoni nyesiga ngo government yeshemere kureba ngo batekaho responsibility tuyeje kujuna no kutantugamba ovuzina obujunanizibwa na wana roshto munyango imbraba jeto ovunanizibwa ovunanizibwa bwo kwegesa abantu ebinte bikwatirine na okutora na mweba mbezi akaruro kashembiye kubanka agenda maybe bikachendeza a election violence ningo kutabanguko obutukureba munki umburumwe shibanzore mazimo muntu kufera kufa because oriyo no haga ningo oriyo no girota deno kahendera ufire amagaraga ugarjiro na family yokatisiga so nyoni cyo kugira ngo butandike n'abantu abatezi bakaruru bakandetsi na government nayo abo kwa government tugamba government by the branches twagamba security twagamba shitongoreshe byo bururu abo bona buryo mwatekinge uvunanizwa bwo kureba ngo twakozinga bloodshed ninga abantu tubitana abantu batera karuru kihore nuko turije kundisa abantu bururu by the way koko no tambura ka tubyo mu campaigns hari abana bo kurana bakugira ngo ito bururu butamire ngwe bitukureba you see nchimasa twatandika kwangisa abantu ubururu bantu barebe kugira ki ebikubaho so konka nyoni nyesiga ngo democracy no kugira ngo burisanja umuntu aronde umwebembezi wakwenda kutakutandikira LC1 honare bit LC aba wantu rabarebe mbarwana we have already saw tungwarese ndenjo parliament na handi kurete konga kwebuza ogor kutunga mutwaro okwezi waba ari myezi 12 you know the total hata nayo sibyara yukiziki I mean kikatubuza konka nyoni ngira ngo leadership umuntu nabaye no mwete gwaki gobwebembezi but gwaguri yo mwete if we had called it a vocation then ukicirize ngwantu nubakora na still bacho exactly tureka kuteka mugire mudu odai and abo bana nyechansho bire for instance kureba ngo wa LC1 uriyo noteka mebishani because aba LC1 bashembe ku bantu bagira ki nubakumanya nabo mu mugongo naki mwenu orebera kimwe pompe yone chetorire talk about the use of money that is excessive of course tokaza mu campaign ukajati I am excluding money totally but it has come to a point hatino yebuza ari umuntu arikutamesente mazimo kajoti niki exactly ikikareba kiri nko bwinazi kandi kankugambire ayi turiyo tugendera obo myaka engahi
omuntu araba atine sente zo gukora akaruru tingamba voter bribery okugenda kuzo mobilization nomanya atakiriho kugenda ngo nuzo mobilization nuza kushitamba kugambira abantu engiri no bakugira mutu wahendera icyo kuhendera shi atari genda atonomanya mbanyita nyacyo wese nyanyi no huro mutu nyaki ensinyanye yawe twagenda kugireba gambo heze itwe twenda kureba ko wahendera hata yebuza nka message yo kuba no delivering ategize leta people too desperate too much think chetegereza actually think chetegereza because everyone is complaining by the about that thing no commercialization of politics kurgangoza kwa addressing abantu because at over ideas and the such people now want how much kana urandu bayana ngwahuri atainemu manyo bajya ngutainemu tukujya no moro konga nabareba umuntu kurugiro mu comparinga kwabo yashankai nimbwe obaguruze chiti bakwenda kumanya they will declare bankrupt and the moment they declare bankrupt no yetage imbabaza exactly so doreba nebizu ayitkugendera nebizu in fact hine chairman wa LC1 agizira ati ntwenda mwagara ko parliament muteza kintu cyesente umbururu atabukwa nubwo buriyo mbutaburensi nubwo buriyo n'ubutabura bebembezi nubwo buriyo n'ubutabura na nebyaro atabukwa waza kureba kareba abakazi ninga bashija ninga eminyeto ubururu bwatandika buti ebyo kora bateka harbajo ato ushanga ngu urukiko rwanaka kurwe rwaza aho tunoza kuzorwanya cyaka rero za kugira uti wache tigiriza such that ubururu bwashoba nabwo ejo nyesiga ngutushemere kuba twije maybe tuteke kiragiro cyo kuri meetinga nabantu kubashemeye kubantu bagira bata no ba campaigning otherwise kandi tetebija kuhendeka na nabantu bitu bahendeke na embera zigireki zibanyige zibateka kisika yabare mnonga honorable Rosemary ya Chikongoro umane MP abwashema district niyo yo naturebe kitiro ntugamba no kimaho kuba horo no bire na misho gawe kugira ngo ntubugamba ngo bishema berura hamwe na me I come from Rwampara and this is too much there na hand ho na everywhere in the country kandi turiyo tugira ngo twakora ki twatungo mbazwe nshongezi kandi yenda kumanisa ngwe byo na program keje no gikuratira aha YouTube TVest no bano gikuratira no tunga kiganire iki turiyo tuzakuzo mu kahumuro konga kiganire iki nkigaruka bwaye maka umuro kace tujagaruka twongera kureba no hoye no bujunanzi wabakaru karungi hariho maybe kino zakushika mu twagaro this high sense of entitlement shanga muri yo mu race umuntu akekora nkarahanga wishweka ukahura ngwantu nuba consulting ukebuza n'umutezi wa karuru mwenu ukashoberwa nibajya mu wakucwama yaje kwenda yes mwenu program neshonga izoba turi TV West omwana yawangudde asomera ku somero ki Kamonkoli college wawulidde otya bwe bakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba kale okusooka n'abaddemu okutya nentya kati n'atuusa awantu omwana wange nangumya nagamba bino byalaali tugende ngolowooza byabafere kale ano ssaawa iki ne wavugiriza ekintu kituufu kituufu isa n'asanyukire kuba n'adabula naye nga kendi kuwulira zinduulu dda kale sita emu mukaaga ttaano sita munaana 0 hash ne bakuleetera options n'olondako pay school fees kano kabanene bokka ku Star Times. The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on Star Times from the 15th of June to the 14th of July. 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown and many more will take place in the USA.
Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June. Subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buli omu nene. Your content, your kids are back home for holiday, but it's not so good. Turning there, Declan Rice equalised. DSTV ne kwanzurira ka wiki aka buri umwe hato no basa kushashura DSTV ya buri wiki hazoshemererwa umuzano bwo kunda ahashirinje ku mitano uri kushashura rebero mushanju nureba TV aho rukwendera hona DSTV eka yawe yebero kushemeza DSTV ne rebererwa Uganda Communications Commission. Omulabi waffe mulungi tukwaniriza webale kutekomerako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama. Katono nnyo. Abange Rika Muchuzi Mix kwe kudiwamu kwa buli mufumbi yena afayiro obulamu bw'abantu be wenvazo n'emmere akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga ku nnusu 10 zokka. twagaruka bwanyuma kahumuro kace program n'enshonga y'izoba turi ya TV West akasozi boma mu kibuga cy'Ambarara ndi Vincent Mujuruzi nyine Honorable Rosemary Nyakikongoro Gungumana MP awashema district kandi ariyo parliament ariyo narunda nakaruru akenchure ndijo emyaka ya 5 emyaka 5 iri kwija of course Honorable kiyandikisa mbona hatori mu race fully na twatiriyo tuganira akintu cyo kugira ngo ari abantu bine high sense of entitlement ngatiyo nabasa kubuza auka I have seen people being asked those questions fane konkabiro umuntu nasa kubuza tubishiyo kotarizo rokambuza ni nazini oyebuza no waftera karuru ingano wakusharira abantu. Yes, those people also the other nibakomoko of violence munonga je twantuga no rango uri atakumwenda ngo aze takubasa kurabona gwakora. Another thing is common with NRM umbururu bwa churumu ushangana bakugira ngo wanuza kwesima nkayinora bwananka he endorses Yes, of course ebyo birimo byejwire kandi abantu aba teka ngo nubo ba kamara byo na nkabe district bechanga becharo ngu yaba takwendo sinjire torazirota nangu omwe ushanga bakandetse buryo mwena naza kweyanjura hati okweyanjura tincyangire konka okaza kuharagata kandi tondije utabanze kurebya kuzakamba kandi bakandetse bona nko kunagamba ni democracy buryo mwayi no sargo kugira kirwo kwesimba konka nyowe taranko sartingire manyana bwecho tushemeye kumurwanisa ebyo nabyo mbere leta violence abo kuba ogo muntu nakuteka mama ngo kugira ngo enki ngo nwashemereye kuba nasharira mecwekecyo no humwe bembezo razema haza ibintu birungi munonga omuntu omwe nasharira mata abantu 10 nyo in fact ni blaming abatezi bakaruru abo kube iwo ryo mutezi bakaruru oyi no bwenge bwawe oyi no mutwe bwawe rwanga kakwanga ngo oteka teke no kireba abwa kininje wa Vincent Muzuzu ngo oteka tekere abwa kinyo ntakwesharira okahure bindi yo nikugambira nko kunaningira ebyo kugamba ebyo kuzakora ninge byo kozereho na nebyo yorekirire hatuboriya nakushariramu nubo beta babyafandumu nabwecho iyo mutezi wakaruru
yesharremu obwoza kukora trezorier aryo mukaye tokumanya nebyarimu tokumanya nebyafire na candidate tokumanya even necyagwerize maybe hati yoza kugira umuntu wakusharrama oshanga yatandika no kutera amasumu manya candidate manya ryata ngo abo kwatagizirata tuwa mwendo singire really nyowe nishaba ngo obwebembezi nangu nchiba kugira ngo n'urugigaruhanga abo tubkurugirwa muntu iwe ngo niwo kusharrama naho bwecyo nshaba ngo abatezi bakaruru nko kutwa twabagambire reba candidate wawe omuchoke omurebe obyaragambe nebyo kumusubiramo no kwaraze kugambira mu parliament no chimanka ari umuntu kuzo parliament akarga yatine cyagambire 5 full years pe 5 full years mweshatogwe nabana agamba ki konkati oriyo shangariyo na twendo gogo ogwe niwo kusharira mogwe so oshanga ebye binabyo nibituretero vuyo especially bitera nabantu hata abantu babari bakatera nanganda onare some people think nibachigamba nibagira ngo uyimwa besimbere not you specifically konka mbwenu you promise more than you can offer hata umuntu ngo akwariraho mbiri abantu babeta batanu mbeta ba campaign agents usangana wa kuchera nagira ati bwityo mbwenu ngo amuheraho cheza nko kugena kati kahwa omwebwe ogwe yasara mu kuhinduka nakora yutani nibabo kubana babatemura namba wani nyo okunambona bonire nyo mazumare bakanshara mazumanga oba nohura nagambe binte byatire mu byafire so that you don't fulfill your promises. Let me tell you promises ziha kandi njangu no banotora ati wanotera karuru mbaza kukora services so expecting atechizo bechi tugizire people get into these things ni nkomurumo wabigandire ngata abantu bari nkabari excited hato umuntu je myaka 5 ke kuba ne mukuza kuzo mu race umuntu na aba muri njyana barekura nemero ahubwo it becomes like a full time job namaze umuntu chiza kuraba muno sote na wamanya tati sana ninda kutura Kampala nawe mbweno chiza yahura tumugambire je tumene kumuntu mazima iya politics njoga jangu zihindukire kandi zihindukiye kimwe nyowe my father yasemyaka 9 nagumu kandi nabo bantu abagira politics zakari ezo kutware kwa UPC na DP manya evye no bishwa nabana tujatinyo politics zaze zinshubire atitwe yitwitwe abateze bakaruru nito twabire turonde sente zo kwereza candidate kwesimba wachetegereza kuronda amajuta agaramutambuze kumwihacyara iki ninga kumutaka hato muntu abakaunte exactly konkatu watu giso muntu nangu yatarikana yesimba aterebo haragatawa jero tawajo narha wachetegereza so asheme kuba mukunda nyonje kuba ningambira abantu tasheme kuba mukunda kandi tuwawe nice byo kumusubiramo ebyakwija korre ihanga ryawe ecyaro cyawe district yawe community yawe ebyo nibyo sheme kuba no jiro tanahura kandi bitwa tugamba abantu bakwenda kuburikiriza ato orebyo ngo cyo twagambira mukubanza so nibyo twantugamba kugaruka mu kwegesa abantu umurimo gwa member wa parliament abo kuba byaguma biti ntuza kutungana bebe mbese we are losing credible leaders wachimanya nanda kwenda kuchigamba konga ntuza anyoni nchimanya nyo kambe nyina achigamba nayo yatawe achigamba abo kuba hati we are hiding in the ndwende sente mbweno ria obaguza bintu bye obali aroni obakora ki we naza kurete sente ntuiza abwe sente targeting aho kwanzo tiramisho tuzakuferwa umushago kutungo mwebembezi murungi wakugenze namanye byetengo byitu hata ntusindika wene sente aho hate hinduke auction the highest bidder takes it abandi bakugira ngo aho tubine sente bakabatine sente ito ntuzakugira ngo ndiyo ningambire mutezi wakarunkanye ntuzakweshere ko mbyata ine je sente manyori ya namukize sente manya ntuzakuferwa bembezi barungi and amuheru we shall pay the price ito benyini ito I think we have already started paying the price. Because that kumere murondo muntu ukashanga abantu nibamanya umbyaro tagaruka tumuka murebaga takagamba go myaka 5 azungamba ngo mba mutaferi bo mucweke nari baturiyo tuhendera yes tugambo twamuhero nyenda kutera umuranga ngo turiyo tuzo mu karuru nyabura mwe akaruru naka LC1 akutuza kutandikana akamyufu LC1 mutakayangana abo kuba nchaka to kumanyora jirata arakuyambe iwonoza kuzaho uharangatane na kibikindi nyincha kare ushange watunge kizubunora baze kugirata kukwikaho so nyowe nimbashaba namnonga abantu bashema muronde candidates banyu mubarondera karuru mubasigirize konka mutakaze mbyo kwangana abo kwa mwaza kwangana ntuza kuteyaringa
district yitu ninga community zetu kujashiri ekiturugamo kandi birete nangu haza muna nembandama abo kwa mwatandika kurwanagana uko kurwanagana kwija kurugaho kugumize mu kuzombururo bundi nankuruge no mbururu futandike no kutandisa ki abantu na nabebembeze ushange haza mu divisions kandi ariho naba bantu abo kushanga batakwenda kureba bebembeze bakwatanisa nkabo bwanoga azagati aho ko kishuba akiteroku kugira ngo batakwatanisa so nyone ishaba ngutera karuru kihorere umwihanga ryitu rya Uganda na NRM registers tubenizo twakozesa dero hantu tugende nentunguka no kurikiza manifestos zaba candidates konka bitari ibyo kujumangana specifically one word for Shema people abanyashema nyacu wanyu ariyo murese yayisimbire kandi mbashaba ngumuherezo bushagiki mutwire muhurura no kwa kutesa nabyone bya rukoro parliament icyo mutumba muhereza kukura akakiko ka security nabarkwara to kureba ngo abanyashema bashimbiye kuba mbakiteka mamana boga bace habure kandi baterere nyaki. Okay, thank you so much Honorable Rosemary Nyakikongoro oguni woman MP ahabwashema district omwishengero ryihanga kandi twagira umisha kuba niwe ahabwe nteka wonungi nyenda kusima abantu baturi mu program yo kurugasha mu kusyati mwe bari munonga turiyo tugarukira aha twiza kwijaho nagacencwiro mbudakika buke murare kurungi. Kuri kuchobure konkash ine chinta itegereza kashi ni kinshobajire ekaka nasigamwa abantu kana kusigayo katini unashanga ni ciciro hatu tuwaza kwenda soda tiwaza kwenda soda ukansigaho numwishi kashi ya ni ciciro umudakika nkibiri wamara hetoti kondi ubwo ni ciragwi ati nshobanjirirwe ni nyende mwene oyeto mutushane nke mwene nke cyanje kati je niwe wostamikaho Orwo kubanza wano mango inenda kuyine shukari oyine pressure first thing echo ine kukora no kugira ngo oyine kubana wachebeza mino at least emirundi ebiro mu mwaka some diabetic patients abo turene turagorora nitushara mutuguma tutandika kuba cleaning after every 3 months tubiha 3 months ba improving tubata 6 months after 6 months tubateka 1 year after 1 year tugaraka tu reversing a cycle kurugiro ko kureba ari ku responding na gam infection ko responding and people are now abantu ba picking some people abo kufuna no appreciating ngo umuntu sure picking there are those are hold diabetic patients abo twatandikira nabo tukora that cleaning na from this kind of education. Shemeza magara uri kurabira aha program rindo mubiri bubi wa mukaga shahe mwiza kashishi aha TV West. Twegiteho aha programu yareba hindi jire ayiturwa bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe. Yona beninde bantu kaniteka za kushwera na basa kupana ngako mwikuru aineke when in expectations is na nini ukana abawana ekeri okujamusho bomusheja okutina hanga. Natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konka bakatunga cyo barakwenda. Ituntu twatugamba urungereza. Mazima. Excuse me sir. Although you are a teacher,
We cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwe nahulirire headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranyebire. I know. Familiarity breeds contempt.